na umkena kambe kama Xitsonga analyst channel. Of course namde ta ke continue na mhaka ya Jeepy the Khatapila Man of War. Of course la hi nga ta ke linka na Mr Post, Dr Shirimani na Xongi Rhangani. Of course hi tlhe hi vulavula na yin'wana mhaka about Mayengani the president producer loko nga Sikiza boy or the Gupta. Yeah, so previously I fike endla a video about that matter mga ma hleketela khadi komisa ku na big artist hi nga ti kombela ku rivaleriwa la hi nga fika hi va stuck between ku nga ku ri Dr Shirimani or Mr Post na. So ta ke update of course. Yeah, so ka solo of course at the 11 November I fike bona Jeepy the Khatapila fika ditsela ku 2 beef songs ako va post nje. So nifike ni pfula post lero nifike ni pfula nifike ni kuma ku Mr Post fa ri guaranteed ya ku beef as you can see fike ditsela loko ndiko ka ngove va ta rila. So beef ya Mr Post it's guaranteed guys. I said that this is a good dia kung Rhangani ya before nan Mr Post man kumayan and then the sana yung wanda inga fika ibutsa sharp pink or sharp ink fika avutsa ko before ko ngoma queen na le queen he Khatapila fika di komisa du kangove. So Mr Post ya before na fika switiva ngoma nga defenda na hindi sana hungu ku ya before Mr Post leswi dinga komisa ka swona Jeepy the Khatapila athe ku jikini ne man kuma ya hi tlhe fika hi vona regional zitha la fika vutsa ku yi huma ri ni album ndukango va ta rila. However ntala comment yin'wana nga fika ni yi vona Jeepy the Khatapila la. So hi tlhe hi fika hi hlamala va ditsela duku na Xongi u kona ka beef loko ni hlamarisa ni Xongi Rhangani mesa na ha ri ku swi twisisa ku lola ntiso. So Xongi la ku beeferiwa wa yena ya ku fakiweni ya ku rhongiweni Jeepy the Khatapila beef. So shoko Jeepy the Khatapila ya kundeka hi kahlaka ndikwati ngo lembe leri ndikwatini swinene. So mani a ri twisiseni. So n'wana nga vutisa ku Dr Shirimani ke well hayi no nhlamulo yi kona kwala yi kona ndi tsakisa ku a ni va ri kha di hlamula ndi ni tsakisi swona loko vanhu va kha va comment. Ya hi fike hi vona magidi kwala yi fike yi kombisa ku khehla yi nga katsiwi o kombisa ku yi nga katsiwi ndi ku hayi yi lava katsongo na leswi nga di nga fika di kombisa swona. So from the way which Jeepy the Khatapila commented there ya swa ku mkhulu Dr Shirimani ndi ta hi beefa mara beeferi ra kona ku to ku ri mi kuma ku ro laya nje like I don't think ndi ta hi vavisa ngodi to yi laya ntsena ma munhu loyi a ya before swinene la i Mr Post man kuma. And then of course na Xongi Rhangani ta before until if level ya Xongi Rhangani yi ta va yi ri xinjha. Yeah, so loko hi ndaka le mhaka ku na post leyi ndi nga fa di posta hi the 10th of November ni ta la hi ya ka yona la a hi pfureni le sorry di fika di tsala duku our last December this track by Jeepy the Khatapila Man of War new sound ka Gaza. Yeah, so loko fika hi pfurela hi fika hi vona di fika di tsala ku Sikiza on the bed Sikiza i hlawu the Gupta swilo swi ni hloma swini ku se hlawu the Gupta ya chayela Jeepy the Khatapila Man of War now swi ni hlamarisa ni tlhe di swi repeat kambe yi ku comment yin'wana ni nga hi vona tlhe di fika di tsala kambe la hi kota ku va hi tisa mhaka leyi fast hi leyi ya manda hi fika yi kombisa ku lembe leri na mina na ku tshemba ku fana na Rhangani vo tala a va nga tshembi ku ri a nga khipa ti-hit okay a hi talanga sweswo. Yeah, so hi fika hi vona Jeepy the Khatapila fika di kombisa to Sikiza on the beat as you can see. So yeah, I think so loko swi kombiseni like ma swi vona na n'wina ku swi clear kwalano loko kombiseni ku hlawu the Gupta a nga ta kha chaya album medio. So ni nga tivi if Mayengani the president yi ta pfumela na loko mo tsundzuka phela Jeepy the Khatapila di beef ngo Mayengani di suse xindzhuti hi ndlela yin'wana like di hluvulela hi beef a swi chavisa swinene. So a ri hedzi ta vona swona if Mayengani the president yi ta approve na ku hlawu the Gupta a chayela Jeepy the Khatapila na hikuva ni ma swi togina xikhomela xa machayina. So ma kuma swi heta leswi nga chahangi kahle hi timhaka ta sweswo hikuva a chayele enemy ya yona a ri hedzi ta vona swa ku swi ta kha swi famba swi ya kwini. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Miri wa mina wa kanaka ala koni ngasati xifuva xa mina xa kanaka